Kipidang sebagai pi baru share ni ke channel ke jungi ban hakan ni ke video ngin pay akan ni ke post ke barang surat tema po Meghalaya. Subscribe buat turn on your notification bell nang berpinum do ik video ski bingam loan. Pat la dapat ko ban long member jangan dengan channel bila ban klik you new join button. Kadin Dayal Upadhyaya Gramin Kaushalya Yojana dan ni KDDU GKY Meghalaya under Community but Rural Development Department Government of Meghalaya kepelai akan ni ke post mentang benai arajar opsan. Kakatang jeng ni ke post ke day block coordinators. Kelas date lan ni ke tarik bakado bapila ban submit ke applications kri ho shitrik benai August arajar opsan. Kani ke post block coordinator kalai khat sautuli pratli ki khasi bat jantia bat ndrutuli ki garo. Kai cermin lan ni ke kata ke beredo ke day opsan snam baka bahedo ke day sapsan snam. Salary lain ke tulap ke dia apa rakshi benai bagi educational qualification kalau kumni peladi ben pendam ia kajung pulih kelas 12 lain seneng pat pidon kam minimum sisnam experience bantere bagi rural poor haki areas jangka skill development social mobilization ban capacity building ki candidates ke belong eligible bagi buku ban apply ya kan ke post pihak ban pendap ya ka application form baik ni ka application form pila banyo hapo ka official advertisement jangka ni ka post Pak akan nika link ngal apo description jangan nika video. Apo jangan nika official advertisement pinsu i haka annexure 1 pinsu i haka application form pihak ban print yang tu buat pihak ban fill yaka hadin pihak ban submit yakan nika application form syaka nika address Din Dayal Upadhyaya Gramin Kaushalya Yojana State Institute of Rural Development SIRD campus Nongsdale Riboy Meghalaya 793103. Pihak ban submit langru kawai ka proof of qualification daka marksheet dan ka complication certificate jang ka latest qualification ke jang pi ka bapen i ka percentage dan ka CGPA ke jang pi. Pihak ban submit lang kawai ka proof jang ka date of birth ke jang pi kumha ka birth certificate. Badru pide ban provide kawai ka address proof. Ti pihak ban submit ya ka copy jang ka passport dan ka epic dan ka driving license dan ka Aadhaar card ke jang pi. Pihak ban tab lang kini ki copies jang ki documents ke jang pi bakate ka application form bat bisa submit hakate ka address.